hariho ekintu kirungi ko kugumisereza omuzeegi nituraba mu bintu bingi konkarahanga ari arubasho rwitu obwangani endwara n'obusaasi byona nitubireba reka mbagambire reka mbatondere omubazi gw'ebyo no kugumisereza buri kintu kino obunaku bwakyo gumisereza oryakireba ebyo orikurabamu obona obushobozi ehanga witu aryakusinguza buri kintu kino obunaku bwakyo gumisereza oryakireba ebyo orikurabamu obona obushobozi ehanga witu aryakusinguza okugumisereza n'ekintu ky'omuhendo na bibuli n'ekigamba gye mushemererwe mwine amatsiko mugumisereze no mu busaasi obundi noba wawa amaani oyebuuza okakora mushango ki apana hariho omushango owakwangire nakikwijuka abaana b'Isirayiri bakajezibwa obubabire bari omuyamba abagumisirize bakasingura niwe gumisereza noija kusingura buri kintu kino obunaku bwakyo gumisereza oryakireba ebyo orikurabamu I dey look my future like this. I want build house, I want get money, I want get everything for this world. So now hustle be my target.